aye nam amkela ka controller show mfukile na hayi controller na yena mfukeni tam hi letiwa timhaka tanihiloko se manje mi karhi mi swi tiva ku album ya Mr Post yi le ndleleni lexi xo ka xi nga tivekeki i siku ni hleketa ku ta rhanga ku huma album ya hlawu mi nga rivali xikongomelo nkulukumba xa ku va Mr Post va humese moya wa December a ku ri timhaka ta beef leyi a yi ya mahlweni a xikarhi ka Mr Post na Ben Mayengani a beefa Mr Post hi December, so a ku ri minkarhi ya mikitsikitsi lero vanhu vo tala a va receive that beef and obviously a yi nga tshami kahle. Beef a yi tshama kahle ka munhu, se na le ka ti-fans ta Mr Post a va nga tsaki hi December minkama wo tala hi mhaka ya ku a ku ve ku ri na beef leyi chingelaka Mr Post. So swi teka nkarhi ku Mr Post a hlamula beef hi vo Good Friday a va horile na yena u swi hlayile, so a heta a va na mihleketo yo i ta humesa na hi December ku endlela ku a pfala that wave wa ntwisisa. So va humesile lavaya hi hi September, va humesile ngwenya hi September va nga cheli beef, se swakudya leswi nga helo hi mhaka ku a ku na beef. Vo lo humesa hi September swi famba na yona September yi nga hindza hi ku naswona swi herini hi September a swa ha twani. Se ve ri va ta humesa London ka hlawu ve ri va ta va collab ti-album tinsimu timbirhi. Se London ka tinsimu leta timbirhi ku ngo va ku ri na beef ke, loko ku ve ku na beef it means ku Mr Post va ta va ri na 2 to 3 days ku va hoxa beef ka album ya vona leyi se already va nga yi heta, kumbe already Mr Post va endlile risimu ra beef vo lo ri vekanyana sayitini va yimele ku twa ku loko ku huma letiya ti nga ta ti ri na beef na. So mara ka album ya Mr Post beef yi kona. A ma swi tiva ku ka latest album liya ya ku cinca ve le hansi a ku ri na ti-beef timbirhi, a ku ri na leyi a yi kongomane na Damba vakhegulu, ku va na leyi a yi kongomane na va Madlokonya. Se obviously na sweswiya beef yi kona leyi nga ta yi kongomane twi straight na Marameni. Se ku tlhe ku vekiwanyana beef leyi nga ta yi angarhile Gomcha loko u ta swi kota ku beefa. So hi leswi me ni vona nga ku swi kona laha ndzeni ka album ya Mr Post. Ku na beef song leyi nga vekiwa njhe yi swekiwini yi herini yi vekeriwa ku loko swo tshuka va humesa beef ka album ya hlawu yi tekiwa risimu yi cheriwa ndzeni ka album ya moya wa December ku yi va yi hlamulile, mara already beef yi kona yin'we leyi nga ta yi langutane na Marameni. Anyway mirini n'wina hi album mi yi vona nga ku yi ta va yi ri na beef album ya Mr Post kumbe yi ta va yi nga ri na beef ke? Mavonelo ya n'wina, mina mavonelo ya mina se already ni mi byerile. Mi nga rivali leswaku ku kula ka channel leyiwani yi kurisa hikwalaho ka ku va n'wina mi karhi mi subscribe and ku va n'wina mi karhi mi vona this context swi komba ku na mundzuku mi nga ha navela ku vona futhi. Se ku endlela leswaku swi nga mi tekeli nkarhi ku mi yi vona futhi mundzuku, subscribe a ni kombela leswaku mi subscribe. Mi hlayiseka, ma December se a fikile. Ciao.